Inggih, Om Swastiastu, rahajan semang alit-alit sareng sami, punapi gatra ring harana mangkin, dumugi alit-alit bapak sareng sami stata kena lan rahayu. Ring harana mangkin, kecunduk malih sareng Pak Guru jagi ngicen alit-alite pelajaran bahasa Bali, punika ngeninin ini tata tertib ring sekolah. Napi manten tata tertibnya nih lurus biar sehat. Nah, pertama puniki indek pelajaran 4 tata tertib sekolah wonten kompetensi dasarnya nih. Nah, pertama inggian ring KD 3.4 memahami tata tertib sekolah dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Bali lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa Indonesia. Aspek bahasanya yaitu menyimak dan mendengarkan. Nasane kaping kalih 4.4 menerapkan tata tertib sekolah secara mandiri dalam bahasa Bali lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa Indonesia. Aspek bahasa yaitu membaca dan menulis. Nah, ingin ring kompetensi dasar tinggi sane pertama punika alit-alite menyimak dan mendengarkan. Sane kaping kalih punika alit-alite membaca dan menulis. Maka alit-alite dados nganggen kosakata bahasa Indonesia yen durung alit-alite tatas utawi paham meninin indik tata tertibnya ngangge bahasa Bali. Nah, sane mangkin wonten tujuan pembelajaran. Ring tujuan pembelajaran puniki siswa dapat memahami isi dari contoh-contoh tata tertib yang berlaku di sekolah. Sane kaping kalih, siswa dapat menceritakan kembali isi dari tata tertib yang berlaku di sekolah. Nggih, sane pertama punika alit-alite mangdone paham. Ingin punika ring contoh-contoh tata tertib sane berlaku ring sekolah. Sane kaping kalih, niku alit-alite mangdone presida nyeritayang malih isi utawi daging tata tertib sane wonten ring sekolah. Ke inggian ring tujuan pembelajaran. Nah, sane mungkin lantur ke materinya nih, terus alit-alite biar siang. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah punika bicarane ngamargiang iraga ada sisya iku sepatutnya nih status telem, nggih, status eling, status paham ring tata tertib sekolah. Napi manten iki wonten contohnya nih ring kamar puniki jam 7 semeng iku jam 7.00 witan iku semeng muride subuh nekat di sekolah. Nah, carane pangkat di sekolah jam 7 semengan. Nah, patut alit-alite metangi lebih awal. Nggih, hingga ke jam 6 tengah 6 nika alit-alite metangi lebih awal. Mangdane presida alit-alite mensiram, mengangi kuace, nyiapkan buku, ke mangdane ketegepin nadar jam 7 semangan punika mangda sami alit-alit bapak puniki bebenah sampun ring sekolah. Nah, selanturnya nih piket kelase mekejang meresik kanti ruang kelase kedas tur rapi. Sane boleh hambungan piket utawi sane boleh jadwal piket mangdane langsung nika meresik atau membersihkan kelasnya. Ingin punika menyapu halaman, menghapus papan tulis, membersihkan kaca. Nah, nika tujuannya nih mangdane kelas alit-alit punika tetap bersih. Yen sampun bersih kelasnya pasti ke alit-alit melajah nyane naler nyaman. Nah, ke ingin ring tata tertib jam semang itu sampun menying. Sane boleh piket terus lanturang langsung meresik utawi bersih-bersih. Nggih, benten dados daya mangdane sami alit-alit bapak puniki sane boleh omongan piket mangdane ngambil pekaryan. Selanturnya nih puniki wenten anak Metri Sanyo. Nah, Metri Sanyo puniki
galahnya nih jam itu lewat 15 menit nih. Jam itu 15 menit puniki sampun ngemargiang Krisania sane agama Hindu. Ini wenten alit-alit sane agama Tiosaan nike menyesuaikan ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bener, jam 7.30 niki tengah putus Bapak Ibu guru saya ngajahin nggih. Nah, ring jam 7.30 puniki mangdana alit-alite sami sampun sayaga melajah ring rahinone punika nggih, negepin buku, pulpen, tapi seluirnya nih sani keanggen piranti melajah punika mangdane sampun sayaga nggih. Nah, jam 17 trisanya jam 7.30 nika sampun ke KWT nantuk pelajaran. Orang Bapak, iki wonten gambar nuju melajah di kelas pekejang muride selem tusing dadi macana nggih. Yen sampun poleh pelajaran ing kelas, Bapak Ibu guru sampun ngicen materi punika let-alete harus seleb melajah tusing dadi macana. Sekali contoh puniki wonten gambar ring ajeng utawi dhuwuran wonten nomor Ibu guru. Bu guru membawa sang berikan 4 sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Nah, iki wonten sanenya wis guru mengajar kita hingga pandai. Guru mendidik kita menjadi orang berguna. Guru mendisiplinkan kita. Mak, bapak, saya, guru, bu. Nah, ketika interaksi nih kan yang kemiong betene mengiong iki. Tujuannya napi ibu guru nika metaken. Nah, mangdane alit-alit nika terbiasa. Mangdane wonten interaksi, mangdane wonten komunikasi, pangten ayam kelas nggih. Ya dini ibu guru membawasang, niko alit-alite mirengang, ini ibu guru metaken, niko alit-alite nyawis, napi pitakennya nih. Nggih, elengan pelih niko nomor 2, yang penting alit-alite bani tampil demun, bani berkomunikasi demun, nggih, sesuai dengan napi sane pitakennya nih. Nah, puniki gambar sani bertenan punika sampun gambar sani nyinayang melajah sani becik. Nah, sekali punika nggih wonten maca buku, wonten sani nulis, wonten sani ngangkat tangan. Nah, nika dadosne pepelajarannya ini menarik. Nah, sapunapi carane? Nah, nika mangdane let-alite sareng sami sekali gambar yang contoh puniki. Sampunang elek-elek, sampunang kimut-kimut yen Bapak Ibu guru ngicen pitaken. Nggih, orang Bapak. Nah, demikian sebuah jam istirahat puniki ditatkala alit-alite mupelalihan di halaman sekolah sepatutnya nggih, sampunang ring kelas, sampunang ring lab, sampunang ring perpustakaan nggih, nika patut mupelalihannya ring halaman sekolah. Ander, ini alit-alit mupelalihan sampunang mupelalihan sane keras-keras. Sampunang melai-belaiban, sampunang kanti makling-lingan, tapi malih kanti metadu, kanti mepalian, sampunang sekali punika. Nggih, pangdene ditatkala alit-alite mepalian punika keuratian lumun, nggih. Napi sani kepelalianin sareng sira ke lali mepalian gitu. Pangdene ten kanti ngeling, ten kanti metatu, ten nggih hindari niku. Nah, iki wonten gambar kantin sekolah, naler wonten tong sampah organik anorganik. Hubungannya nih napi? Nah, hubungannya nih dadi membelanja di kantin sekolah lan sampunang lali. Sampunang sap niki lali niki. Suut ngajeng makanan, plastik makanan genahang ring tempat sampah, apang sekolah irago tetap bersih. Nggih. Kalau talete ning sampun metumasan, sampun ke ajeng isinnya nih, ke kulitnya nih kegenahang rintung sampah sesuaikan dengan sampahnya. Napi ke ke sampah plastik, napi ke sampah dedaunan, dan ke mangdane alit-alite kuning ngenahin, sanicen organik, sanicen anorganik. Nah, nike ring gambar ke pertama, ini alit-alite tegasan Bapak malih
istirahat punika harus mepelalian ring halaman sekolah sampun ring kelas, sampun ring lab, tapi malih ring perpustakaan. Punika ring kamar betenan disampun yang talite wusan metumasan membelanja isinnya nih sampun ke ajeng utawi ke iunin sampah utawi kulitnya nih punika manggane keentungan kegenahan ring tong sampah sesuaikan sampahnya nih napi ke sampah punika organik napi ke sampah nika anorganik nika manggane alit-alite presida milah. Nah lanturang bapak rikala ulangan sekali puniki wonten gambar ulangan wonten bapak guru di belakang niku kumis ni jempe niku peningaknya nih nulik. Nah rikala ulangan utawi ujian tusing dadi ngugul timpal tusing dadi ngeplek nggih carane ulangan iket pangsing kanthi ngugul timpal pangsing kanthi ngeplek nggih. Ki iraga sepatutnya nih ngarianin jawaban pedidi. Nah, punapi carane nyawa pedidi punika Pak? Ya pasti ke alit-alite harus melajah sedurungnya nih. Sedurung ulangan tawi ujian punika alit-alite harus melajah. Elingan nenten je ring ulangan utawi ujian manten wau alit-alite melajah nenten iwang nika. Nggih. Alit-alite harus merajah ke ring serahino setiap hari ke patut alit-alite merajah mangene alit-alite duwag gitu mangene alit-alite wikan napi sane boleh ring sekolah semangan boleh ring sekolah punika alit-alite telebang catet pahami petang jane utawi sore jane punika dados alit-alite wacen malih pahami pelajahin malih utawi pelajaran sana boleh benjangan ini tapi niko harus alit-alite uning nggih dua ini untuk melajah. Nah pangten sekali gambar yang belakang puniki nah wonten gambar Pak Guru dilarang mencontek. Nah niko sane lanang pasti ke sampun presidennya wis sane istri niko kebingungan. Nah kebingungan niko pasti pun nenten melajah nggih elingan harus melajah dan tidak boleh nyontek maupun ngeplek atau mengganggu teman saat ulangan tidak boleh nggih. Nah niki wonten masih pikobet yen tusing ngidang masuk apa ngirim surat menas izin ring bapak ibu guru utawi orang tua iraga nelpon ke sekolah. Niki contohnya nih wonten siswa sane sakit. Nah niko ibunya nih nelpon lapor ke guru ya minta izin bahwa anaknya sakit. Adik-adik tanggar batas gede punika yang sakit nika manggane ke sobiahan utawi harus minta izin mun ring guru utawi kepala sekolah sira sane keuningi nomor teleponnya nih utawi dados ngirim surat nikang bahwa alit-alit nika wonten kepialan atau halangan baik itu sakit maupun ada acara lainnya yang tidak bisa diwakilkan nggih. Nah nika tujuannya nih manggane keuningin alit-alit punika kemudian termasuk pangten boleh alpa nggih. Ten dados boleh alpa lebih kading lu nggih pangten je puniki alit bapak boleh alpa ya kisami sampun rajin-rajin. Nah itu patut tingkatkan malih nggih alit-alit sareng sami manda sapunika teorinya nih materinya nih sane nganin indik tata tertib sekolah sane makin bapak ujian alit-alite latihan tugas nggih salin untuk tulisan tegak bersambung. Nah, iki ada kelas 2 nggih benten kutus lengkaro puniki. Nah niku alit-alite malebos salin ring buku latihannya nih nangge tegak bersambung nggih latihan nulis ke sampun benten kebahas iwau. Nah mungkin alit-alite tinggal menyalin untuk tegak bersambung benten nggih benten pitaken
Nggih, yen wenten lurus karyanin ring buku latihan. Yen wenten kari nenten paham oleh bos dados WA Bapak, hubungi Bapak. Kenang ring hija sane durung paham, ring hija sane durung ngresep. Nggih. Ya. Nggih, alit-alit sareng sami manda sapunika materi ring rahani mungkin ngandini ini tata tertib sekolah. Nggih. Pak Ijen penguatan mambane napi sekolah balik tata tertib sane wenten ring sekolah pada umumnya, kemudian ring kelas nih kepada khususnya nika patut sami kemargian. Nggih, ingin nika tata tertib sekolah, ingin nika tata tertib kelas, nika patut kemargian. Nenten je tata tertib ring sekolah dan kelas mantan ring dijeje sane wenten tata tertib nika mandane tetep alit-alit urati ya, nadar margian. Jangan sampai melanggar tata tertib aturan, nanti ada sanksinya. Nggih, nah punika penegasan saking Bapak pinake pemuput atur ring rahim meniki sina Bapak anduk Om Santi. Nggih, Om Santi 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 Om. Rahajang belajar rahayu salam sami sukses semua.